abanye etholeni umnguni ke njengomdidiyeli obekhona isikhashana esijana mina ngisemusha bomdidiyeli nenyanga nje ezimbalwa ngikhona kodwa ke insizwa engiyaziyo njengenduna ebesibambisene nayo kwenzeni uzinzo endaweni yaseMbumbulu ukuthi kube khona izinto ezinhle ngoba niyibona insizwa zingaka nje ingoba besibambisene nomdidiyeli uGumede bekwenziwa ke ingenawo amagama amaningi ibingathanda ukukhuluma kakhulu ibingani ngamazi bisho lokho nje kushoyo sheshe inkulumo ilunge ngicabanga unasekhaya futhi ke bengena umuntu okhuluma kakhulu sitobeneke vele ke na uGumede ngokuganselana kuno antu wabo uganekithi emakhaya so sazana nje kudala ke ngoba ngisemncane mina sisebancane nathi nabanye abafuthi bakhona la uGumede silahlekelwe kakhulu ke ngokuthi uGumede ashiye ngale ndlela sike safika sizombona ngihlabhe bekuphela konyaka kusho ngasekupheleni uDisemba saba nethi uma uqala kaJanuwari ngisazi kodwa sibe nethemba lokuthi uyalulama sasingayiniki ukuthi ngelinye ilanga khona amaduze sesizofika sizomfina besinethemba lokuthi sisazophila naye isikhashana eside kodwa ke amacebo kaNkulunkulu ke akephiliso umuntu nesikhathi kaNkulunkulu asikwazi ukuphilisa umuntu njengoba siphila nje sonke asazi ukuthi ngesonto ezayo ubani ozobephila ubani ozobe ngaphili mhlawumbe ngikhomba kude ukuthi kusasa nesazi ubani ozobephila ubani ozobe ngaphili owaziyo uNkulunkulu kuphela okuyena ongumqalisi nomphezulu izimpilo zethu sisekhona ke emhlabeni ukuthi nje senze okulungile ngasikhathi zonke akekho umuntu ongenayo amaphutha amayiphila mawuphila uba nobhathi futhi ngeke uthande wona wonke umuntu ungeyona imali thina ke besimkhonzile uGumede kakhulu njengoba ngisho nje abe insizwe emnandi kakhulu eyinsizweni nje bekuba mnandi makhona yena futhi bengeke kuhlala okungahlekwa makhona uGumede ngoba beyinsizwe kuyifake namancono kuhlale kuhlekwa nje kumnandi makhona yena ngiyashwa ke umuntu obekufanele ngabe uyakhuluma kule ndawo ungcongo ababambisene naye isikhathi eside kodwa nangu ubaba umbona uzokhuluma naye ukubambisana ube ukhona kodwa ungcongo ke mawubeka ungcongo wabeka uGumede ngeke uyizwe indlela mohamba la kuzohlekwa ungasuka la uzofika ulundi kuhlekwa xoxa izinto ezindala baquke ngento zabo bese amagoso besiningo uthi hey uyakhumbula ke lana thina sibambane endaweni ethile kanje abantu nje abamnandi bafowethu ke insizwa zonke nesizwe sonke sasembuthi imuli anilahlekelwe nodwa imbumbulu yonke iphelele anilahlekelwe nodwa bafowethu silahlekelwe sonke nje sithemba ukuthi ke oyongena ecasuleni zakhe uyokwenza okade kwenza uGumede nangaphezulu siqhubeke nokubambisana insizwa hlale ibambene njalo nje ngoba into ebalekile la ukubambisana njengabadidiyeli bala imbumbulu sayiqeda izinto eziningi ezayidala ingxabano lokubona insizwa zingaka nje sihlangene ukuthi wasembuthi imuni wasembo empeni wasembo esimahleni wakamakhani wakathoyane kukhona nje ukuthi bakhona amakhosi kodwa ngokubambisana kwensizwa sibambene into futhi engasuka umphasi siyibutho nje eliqine kakhulu elihlonishwa naye behlonishwa naye ngonyama sazi leke ezobeka ukuthi izohlonipha yini kodwa le ekhothen bisihlonipha yazi ukuthi kunebutho lasemuntu vele ngeke libe khona kana lobutho insizwe esifana noGumede zingekho libe khona ngoba insizwe efana noGumede bekwazi ukucedela insizwa sikwazi ukuthi sibambisane emsebenzini wakhe isizwe sikazulu lo msebenzi esiwenza akona owethu owesizwe wokukumba isizwe sikazulu sihlonishwa umhlaba wonke jikelele amajadu esiwadlalayo nezonke izenzayo zibuka umhlaba wonke usuku umuntu eMelika afuna ukuzobona ukuthi cha ngifuna ukuma sengiSouth Africa ke ngiyobona eMbumbulu kuphi eMbumbulu babo labantu abashaya igazi ingabo ingoba bekhona abantu abafana baGumede hayi ngaze ngikhulume kuze kwedwa ke ngibehleleke ezantsi ndulu shayela
Ngane zawethu.